Ассалому алейкум дӯстони азизу арҷманд. Инак 31 декабр фаро расид. Шумо шабакаи Азияро тамошо доред. барномаи имрӯзаи мо ном дорад дар меҳмонии ТЮ. чӣ хеле ки шумо аллакай мушоҳида кардед, дида истодаед, дар бари ман, дӯстони ман, резидентони шоуи телевизионии территория юмора қарор доранд. Ассалому алейкум бачаҳо. Ман баранда не, мо ҳамамо имрӯз баранда. Фарруҳ ҷон, ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Хуб бачаҳо, биёед суҳбат мекунем. Соли 2020 чӣ хел сол буд барои шумо? Шахсан барои ман ин соли бисёр ҳам зебову гуворо буд. Ман моҳи май коронавирус шуда. Худо хоҳад дуруст шудам. Агар дуруст намешудам, байни шумо бо намешидам. Лекин якта камбудӣ пайдо шуд. Ман ба баъди сиҳат шуданам камтар парешонхотир шудам. Лекин ту номад зебуд? Ман бешим имрӯз омадам. Хуб, барои шумо чӣ хел буд? Баъзе аёл мебурадиги шудиду, ки ҳамун последний ТЮ гузашта, чота пулашам аёхтам. Не, масъалаи пул ба аёд намебурад неки. Не, масъалаи пул кати вобастаи масъалаҳо аёд намебурад, неки ном, қарз, ҳамин чизо аёд мебуромдаги шудаги. Ани шумо чӣ? ани ман онам худам хушбахт ҳис кардам ки ҳамроҳи Авзам Акбарро дар моҳи май касал шудам. Барои ҳамон агар ям дуруст намешудам, манам дуруст намешудам. шумо якҷо хорафтед? Не, якҷо не, лекин фақат телефон гирам мезанем. Дуруст шудими? Не, манам. ин кас ман ба доим телефон мекунам. Ман аз ҳоли Баҳромҷон хабар гирифта месодам. Баҳромҷон, чӣ хел шумо? Дуруст ми таб чӣ хел, сулфа чӣ хел, ҳами хел? Агрес рости гап маза не касал. духтуршинос буд, ватсап ронда буд, навиштам ака шумо дурустми назми ман мехе коронавирус шудам, табам 35 чанд, ман ин анализма ҷавобаш ҳама дилама холӣ кардам, медам зия навиштам ё хорав. Не ҳамун гапашон ба гӯш кардам хорав. Не, бо даши на хорафта сурат гирифта барофта, ман хорафтам, бо чо кунам? Чишмата пӯш. Хай аз они шумо ин тарафам ягон сухан гӯн? Хай сабти кинофилм рафта будем. Аввал Санкт-Петербург ба, баъд аз он Москва, баъд Москва дар мондем 3 моҳ дар карантин. яъне ки асаби сарҳадо маҳкам будан. рӯзи дароз меҳмонхонаҳо мерафтим, фақат ин видеовизов. модарам фақат телефон мекарду, гуҷонда мегуфт, ҳамихе вай. Аку телевизорро воима карда нишон метад ку Россия манихе шудум. Телевизорро ин вақт телевизорро ҳамаш воима чӣ шудаги? Скориҳо очуратанд эсу аку мали телефон мекард, фақат видеовизов ки имина дивани хорафтаги ма пушташ намунданаш накорда спинкаш. Видеовизов ман фақат ҳамунҷо нишон медодам. Ту бахча худасони кӯчан гом мегашти ва дивана гом яъне ҳар боре ки модар телефон кунад, албатта ва ё бояд ҳамун қафои дивана диданашон дар кунад. Ин барои чизе буд, барои хотирҷамъишон ки шумо хонава ҳар дафъа видеовизов ки гуҷонда мепустиги. Ягон бор нашудми гуҷонда гум панҷшанбе индозира. Не, аку ҳамин чиз гам. Штанда диванча бо. Не, орзу мекард ки ҳамин ягон рӯз телефон кунам, уже ту аэропортанда боши, уже мана ман тоҷикистонада гӯӣ мегӯду. Ҳам телефон мекард ки бо ҳамун диван ва ям як филм дастранияш мегашт. Ман ту борчи мегӯям, ҳамун самолётҳое ки намепарид ку рафта дармондагиҳо. Немаҳоям мешақам мехеб случиш. Видеовизов мекард хонагиш, фақат штурвал бештаз мана ман. Абдуҷамил ҳамихе гавз доштан ки гӯё ки ин касам сема куҷо дармондагӣ бошад. Шумо ҳам дармондид меякон? Не, ман дармондагим не, ё просто фарқи дармондагиша фаҳмидам, дармондагӣ бо ин шудам. шумо касал шудед Ҷамил ака? Ман ҳамчун ман акӯб намоним гуфтам. Ино алочи коронавирус. Алочи коронавируси Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ман гуфти гапо первый проходсо якум касал шудем. Якум шудем ки кани бенин чизе гап буда. Якум касал шуда ки бошед, яъне ки ҳамин вақтанда шумо хитоянда будед, а? У ханиянда будем. Якум касал шуда ки Якта мама дамлама чакунед дига акор шапалак менде. Штеги будем, ама штеги будем. Кӯшпиракакта ҷазика омади. Хай ҳамихе касал шудем. аҷоиботаш ҳамихе шуд кани ма. Таб буд, хай 37. Гуфтам намешад скори ҷездан, скори ондан. Чокад, гуфтам ӯ ту дидану афтаме ва ӯ через маска ку ҳамаи хел. Вай пуштаги. Шиштам обу больницу рафтем. Аммо одами ту хора уфтаги вет телефон кардам. ту ку хора уфтям, ман ба ҷавоб надодам. Ман ба больницу хора. Да, больницу рафта ҳам ту апешоним кунанага 36 шуд. Ки содам, я зиён дид бас.
یک چازده اومدم بکار مونده اومده نه با یه باری دیگه کوچه خنک کو با یه باری دیگه سونی اون کدنو هم بالا بروید کردم برفتم بالا و همین کدی سونی شتم اما خورا افتگی آدم همین که ناربانه داده که لیف بشینم گم لیف کار نکرداست دستم بده سیت چیما قاپون لیف کار نکراز می پروسه پولی مایدتان نبوده نکوی مینه روز قدام منطقه کن برام دیمو من چرکا درک شدنم انا نامشناس İkati rafiyet var antrenör. Katal keçi. Ve yo derek şodanım فتنه با داره برد میکنه برفتم سونی احمد خدا شکر من برامدیم حاضر به نقص گفتی گپا مونده وای بوداست انتیتیل خیلی بغیر از کرونا با یگان خیلی موضوعهای عجایب بود می سال 2020 مانده ها به گپ به اوشام شته میشد است خانوده میشد است ها میشد است چیل کاسکتی هم توی کله میشد است نه خب بودزه زادروگر با آدم خبر نکنی خفه نمیشه حاضر نتی هم میشه یکی به فکرم مولیکا سینگاری ما همین یاد کردگی که پراستش همین در یک دیداری دوستان آش پشتن کنی یک از به فکرم مولیکا سمیخی مرد که کنی دورای پیشتر باشد که همین داستان لیمنتی علیتر هم تو رویدگر یک دیگه آشناتا آمده برادی یک تا خوران افتان تو مولش نوشیدن ایکو یک تا بکلاش که حاضر همین چیزا نیست به فکرم بیسکاس آیابتا چونچه ایته سونی لوبای قسمی تانکی سلامت کردن مود هیچی نه یک وقتی مثال یکان دوستمو اگر گولیم در کرد اگه وای کنه ابا آگفته چشمای نزدیک بوده میدیدیم ها گولی در کردی بیازه گولی در کرد دیگه راسته یعنی 3 متر ده کنی همون دورا بود اینم ناز بود 2020 عجایبات سلامتی هر خیلی برام گفتی باران باید در پشتی ما من خیلی سلامت کنم اگه اون کنم بعضیش بینا اون تو میکرد اون تو کده با اون تو کده هم میمون ما میگفتم این چیزیش بود که هم تو خاطری جمعی میگفت حتی اگه اون تیام نکن بود سونی نمودی آدمای بدونیم چیکار کنیم نکنه ابا مشکونید ابا مشکونید تو مشکده دراز کنم تو جینی میگم من که آدما پیدا بعضیاشون اورینجاشون کدی هم سلام یک روز پیش کایناکومسکی استادیوم دوتا زنکان اومدن سلام علیک تو همین درجه безопасен که سن خودشونه اومدن اتاق درست میهن از میگه بیا جاش میگفته کابلوکی سلامت کردم کابلوکی تو فلیشان که من گفتم اینو گندا کنی روز میتاسم گفتم از اون تو کنم اچاچ که بوار درست میداد درست میداد اومد آدم سرش به همین اولی سلامت به خودش میداره درش میبره عموما نترسیش yok نمیچسبادم عموما همین حیات هیچی نترسید اگر هیچی نمیچسباد من موضوع کرونا ویروس گفتیم در حقیقت سال 2020 همین پاندمی آنچه کسا چشمش کشاد آنچه کسا نگاهش زندگی و دیگر خلقت خیرات همین دکترها بودینو بر ضد همین کرونا ویروس مبارزه برده بسیار آدمای نجات دادن البته از فرصت مناسبی همین برنامه استفاده برده با دکترای تاجیک با دکترای ولایت سوخت با دکترای تاجیکستان از نام همه بینندگان تلویزیونی از عرض سپاس و مینتداری میکنیم که در حقیقت شما هستید و ما زنده سلامت من امروز برنامه کردیم سنه 31 دکبر به همراهی بچه های تریتوری عمره خب صحبت اندک دیرتر دوام میتیم برای اینکه من دیده ایستادم که علاقه مهمانان اولینی برنامه امروزه ما آمدند و پسی کامراها نوبت خود رو انتظار هستند بیایید مهمانای قبول میکنیم بعد صحبت رو با مهمانا دوام میتیم و بعد گوسیل مهمانا بعد گپامو این گپی خودمو یا گفته میشنیم مایلش می اینک دوستان عزیز و ارجمند مهمانان ما با ما پیوستند یک قرصک میزنیم آنها رو پیشواز میگیریم
بسیار رمزی شد. ما در ساحل سیردریا نشستیم در طربخانه تیمور ملیک و بسیار سرود سیردریا عین مدعا شد. من گمان میکنم که همین سرود حاضر صحبت ما نمیرسید. رحمت انورکو همین سرود خوانده دادید. همین سرود که شما به فکرم سر کردگی بدید. همین سرود دائم هم سفر شما. این سرود یکمین من همین برای مخلصان معرفی کردگی سرودی یکمم دخترکی خوجندی بود. دیومش سیردریا بود. اما وقتی دوره‌ای بیانده سالهای 89 88 کنکورس شد. دورهای زرین و همون وقتانده ما کنکورس به دعوت کردن 27 کلکتیو بود. ما بروندیم سرودی احمد ظاهر ای خدا مادر من باز بمانده مادر من اخترین خواهد شما شندگی نخوندم بعد گفتن که نه این نمیشد دیگرش خانه گفتن که من گفتم اون تو کدن خورسانشیم نمیشد گفتن سانه خراشا گفتیم دویم سرود خواندم دویم خواندگی بودن که سرودی ما وای بود پیدا شد گم گشته ما امشب. اینم از سلسله سرود احمد ظاهر. تو نگاه که گفتن که اینش هم نمیشد گفتن ما کن دوتا سخت تیار کردم اومدگی موزیکال نه افغانی که باید اون تا میدونی تا میگفت ها گفتم کدامش میتونی تا گفتن و خوندیم از اشعاری کروش عزیزم از عشق تو مستم نسمی دیگه نه بروندیم رفتیم دل خنک یخ بوی همه کارا بیا یک کار دیگه یاد گیریم معلم شیم میگفت اینستیتوت دراندیم سانی بعد از وای دوستان عزیز خوش آمدید با شب ایجادی انور بعد درباره این سرود گفتید بعد از وای سانی این سال ازی که ضعف داده هم تو برامده سیردریای خواندگی بدیم بعدی وای دختری که خوجندی خواندیم که سه گروه پیک سخت‌ترین انسامبل امید انسامبل صحیحون محمد جان میدونید اول خواستیم جنگ شده همین اشعار پاپولار شده خوجندی ها معقول شده ماند این اشعار حاضر سرود به حاضر این سرود به حاضر 38 39 40 سال شده سه ها من یک چیده یک سال قبول نکردن سال آینده قبول کردن تا سال آینده چه کردید یگان کسان شما یگان روغن مولده ماندید یا یگان تقوی یافتید می چه شد که این سال نشد سال گذشته شد ها چسنی بودن زنچوکوی کانسامولسکی براشون بود چسنی بودن یعنی که در حقیقت سرود قایل کرد سرود با مفتون شدن همین سرود حقیقتا گران پری دادنده یکم جونه گران پری آوایان بالاترش دادن همین که سانی کنسرت او باسکه ماندن سانی ابوجان یک تا خرستانی واژه داده که بگید گاند قیمتی ضرورت نیست ما ولی هم نشد دادن اینا قبیله استیکس تبریک قبیله استادیم ممکنه که براف نمیدن آمریکا یک تا سوال امین درباره توی گفتید توی های سالهای 90 از حاضر فرقیتاش ابو گفتید چه خیلی بود اون وقتا یکمش اینکه جوره داماد حاضر من جوره داماد نمیبینم یک برامده رقص میکنن شبیه تو دیگه نمیبینم داماد ما آشینا هربا رفته همون شب خور رفته یعنی کلیم به بخیریز کنم پیاز ایسوس تو همش ترکه دو کس میوه تیار میکرد دو کس سماور به ایستاده چای تیار میکرد دو کس آشپز به ایستاده آب میجوشن دو کس یعنی آشپز تو گوشت ریزه میکرد همش تقسیم میشه توپ گروز کارت بازی همین خیلی کم بود به فکرم همه اساسیش شما گذاشته برفت توسی تگش 5 سینی میشد سانی پگرز آشکشون همه خوب بود نخی آش میکشوندیم خی یک جهتش بود با همه خودمون غونداشته آورده با خونی داماد به اومده با جا میکردیم همه رو تا شب همین بچه‌ها خدمت میکرد یکی افسانتو و ها نبود همه خودش بچه همه آشام میکشون جرکان با بوده طبقچه هم میشد خودی بندکا بود مردکا اصلا بچه ها توی انده زنکو میشتن البته یک چیز همون دوگانه های عروس ها یک دو وایبه میشتن زنهایو لیکن همه های هم جرکو بود آشو بوده میدادیم توی بسیار فایزش نغزگیش همی بود که خیلی پول خیلی میکردن ممکن نیازی رو پول خیلی میکردن و هم با یک ذوقش میومد آدمه رقص نمیتونستی گم برونده رقص میکرد چی لیکن این چیزش جهتی نغزش یک چیز بود پیشتر توی حاضرش فرقش اینه که مثلا جوروی دامات آزی پسیدگه کنی گوید تا تگی در رو فصل هم شده انجام شده توشته میستد یعنی و به
سویبای تویبه سانی شب بینید یک رقص میکنن می نشونه همین کلی خیر و معذور لیکن تو بوده جا کده عروس و داماد خانه بخ بگذار کده با همه غونداشته بسر کده پرکتوی پگرز اونده گشته میبرفتن تو حتی الکتریکا اونده سیمای کنده لامچکای کنده میگرفتن توی خانه تیپ تاریک میشد بعد جروی داماد بیشتر داداش باش اونده میفتن که بچه‌ام رحمت آمده از دیگه دسترخوان کده آب قچ میدن پگرز داماد ساعتی 4-5 سر میخیز میانش به ریمول میبستیم و سانی میبرفتی همین که پایده میشتیم که کنی داماد ما خبر میکنه فاروق جان شما میدانید به شما نسبتا یاشتر بودید تا ارتیست میگفتن و ارتیستگر میگفتن فرقش زنده ارتیست اومد میگفتن سانی با علایده ارتیستگر اومده ها همین خیلی توی برقصو اگه من خطرک بودم که پراسش یادمانده هست میگه مؤمن گفتی شما با همین کوچه های زمین ها که کوچه های چادر کتی گفته اوهانا زده چادر کی گفته ما پرکت میکشاندیم دیگه همون وقتانده یادمانده حوزه اخی چیزا نیستون دیگه همون وقتا باور کن تو مثال یک ماه پیش خونی و آدم آلکه هم در برو دیه ریمو alöyde kazan olmuşu. Behrez ekonom alöyde behrez ekonomda oş mekadan çıkmazdan ciro onda behrez ekonom bud. Koyak muttahidi bud. Önce hemin mesela ahligi atsi bud. Hemin ham sinifu mu? Hamu vaqtda 100 kilo go'shti 100 kilo go'shti pulishi hisob qildi. Masalan kiloy go'sht 5 so'm bo'ldi. Partifda medodim. Go'shtishi, pulishi. اینا مثلا و این نمیگفته که میخورد که ماس میشاتم نامش نمیگم همون چه میبری تو عراق همون میکرد یکاس لیموناد میکرد یکاس همه دسترخوان که دستیار میکرد اینقدر صاحبی توی چقمی مول نمیشود بعضیا میگفت که آرتیستوشه حافظوشه ما میکنم بعضیا میگفت که من گلیموشو کوست باخش میکنم همین خیلی که یک اهلی که محلان سامی پرکات بود محلا پرکات میداد اون پرکاتش به یکتا رقو یکتا اوشو پوشو بوده میدادیم یعنی محلا که پول نمیگفتن و دعا میکردن با توی شاید این چوب پیش نقص بود همین که گپ ادا کنم پیش نقص بود چون که بوده اوزی چوب نقص حاضر نه اما kim ki mül kadagi boşa dagar Amerika guftan ko yakas limonad میکرد نام میکرد kim ki mül kadagi boşa şabi to همه ترنگترین آدم هم نه اینا من توی که داشتم وزارت میکردن میکرد البته چه پیش آدم‌ها همشان پولش بود زیمش بود کنیشکش بود همه چیزش بود جدا نبودگینده این همسایه یک تا مادرکش بود 1000 سنت یک گپ نیست که میداد چه میدونست که این بچه مبانی 6 ماه 5 ماه اون تغییر که میده میداد هم با عالگی بود وای بود و کن حاضر شرایط نگاه که حاضر هم نقص چون که حاضر نقص اولین جا شما چی گفتنی بودی باید فرقش هم بود که هم داورو که فنگرام نبود تماما همین انگلیس بود و نه سوی نرمالی خیلی زنده میخوادن این موزیکانت ها مینوختن و همه خیلی توی جای بود ساعتش هم بود ساعتش 5 ساعت 6 ساعت алоҳида барои санъаткоро кат зада ҷо када гилем зада пуштош бе ман ёдам лампочкаҳои ҳамун сади кади майл нависта тахтачава хушрӯк ансамбли майл ё болием пахта кади хушомадед менистам вай ба инҷа як аҷоиботош буд ай чизонда буд аҷоиботаш буд ҳама старатся мекард келин домод биам ҷо мекарданд келин домода алоҳида дугонаҳои арӯс ба домод мекарданд бо азга ҷоҳои хушрӯ мекарданд санъаткоро асобини тарафҳои унҷи рӯмо вақти тӯй мерафтам вай саҳнаҳои дида ҳайрон мешудам ҳамунҷа саҳнасозӣ сар шудагӣ дилче када ду дил агар якҷо шавад توی منندیم تقام اکوجا یک وقت بیگوشه اگر کی میگفتن کو پختکتی خوش آمدید نویسین بودن بالاش به دوتا دیلچه میلتر کرده نیمی تویبه آمدید چه خوشش کرشیدگی لامچکاش سوختگی شش ای Orşuna doğmadı onda paktiyonu diktim. Devam rahat. Ne boyaktı? Papoqi kefir bud estanada mi yaltar bud ko agor mozod işte daraxtova hal mepechida papoqi kefir va chiroq zanadigar yaltiraske effekt medu operatora yodgirito effekti chokara Yaktı savol Amerika o'zi mixi gavzdan. Ben ogu malisho ham mixi megzaradmi shmo jimeshni Amerika go'sh ko. Man lishne lente. Man lente допустим choka dostu. Tu anekdota go'shku der omdagi medona xir chokadagi. Yahyo va Madior hayku ما همین اشبه لیکن حقیقتا به کلکتیف اتون نه عالمجان مایلیس خودش میگه خودش گام میده چون میدونید ما مایلیس به نمیگیریم اومد عالمجان حیات هر یک صنعتکار و حیات ایجادیش بیام حیات تویرویش بیام حیات کنسرتیش بیام
воқеаҳои аҷоиб рух метиҳад. Якта Сироҷиддин воқеа гуфта дода буданд дар бораи худашон. Сироҷиддин Худоймерганов. Нигоҳ кунед. Як харсак занед. воқеа дар бораи Сироҷиддин ҳаме ки Сироҷиддин тои хизмат ба рафтаги ошинаҳор ба он вақтанда ошинаҳоро меҳмоно боли кадба мештаги ямали ҳамин суруди ва ишона сар кардаги месӯзам аз бароят месӯзам гуфт ҳамин якта кад тарафи Сироҷиддин ба нигоҳ карда як хел механдаду то ҳамин суруд тамом шуданаша ҳамин суруди месӯзама хона дагар ҳамун кад фақат механдад тарафи Сироҷиддин ба нигоҳ карда Сироҷиддин бачи анча вайда худаш ба Михаил уверен шад суруда тамом карда рафтааст ҳамун кад ба иштаги мардако гуфта гӯш кунед ако гуфтааст зе қадарам ашӯла хонам агар тарафи ман ба нигоҳ карда механдид он гӯдагар укоҷон шумо хафа нашавед мо пажарники инҷо иштаги ҳаёти шумо ҳам хеле лаҳзаҳои хандовар шудагиме ҳамин ресторан Ленинобод устод худо раҳмат кунад Муҳаммадҷон Муиддинов моҳи июл ба 27 июн тӯи гирифтагию июл ҳамуна 27 июл ба бас устод 27 июн ба навистагӣ як моҳ пеш рафта ресторан Ленинобод ба рафта ҳама аппаратура установка карда ҳамааш закони соҳиби тӯй ҳеҷ гап намезанад ҳамааш нақс тӯйҳои гузарондагӣ бо як гурӯҳ санъаткорҳо омдаги пеш маъракаҳо мехел буд ки ду гурӯҳ заказ мекарданд санъаткорҳое ва тӯйҳо гузаштагӣ ҳамааш нақс соҳиби тӯй даволин салом алейк нест охир ба устод ҳайрон мондагӣ ҳеҷ хер соҳиби тӯи ҷезам соҳиби тӯи аллакай бурафта аз хонаш гуфтагӣ хонашон ба рафта журнала кушода адреса ёфта пеш телефоно набуд рост хонаш ба шабона рафтагӣ баъд аз тӯй дара дахтах карда мо тӯя гузарондим инҷа биро мо ҳеҷ хеле шувагӯ мебахшед устод мо шумои ин моҳ заказ кардем тӯи мо ин моҳ бимешад як ҳодиса даври пеш гуфтатиаме як ҳодиси аҷоиб шуд ҳамин маҳалли тарафи чорчироғ будам ин тӯю сане як вақти хондосиам хай синтезатор кири навохта мехондам одновременно гитарист истодааст бо як кас хай нормални тӯи гузаштааст соат аллакай 1:30 шаб шудагӣ келин домод даромдагӣ ҳамаш нормал ҳамаҷо ғундоштост немеша 5 кас иштааст маст ина хон ва яхон нахони он ту хай санъаткор одами ҷангали неку ҷош биёд мезанадам хай пайд пойда мезанад аламу вақтанде ҳамин ман суруда хондосиам як вақти ҳама мастама гуфтанд се ки шавад баҳса кун ако гуфтам ман охириша мехонам гуфтам баҳса кун моям пагирӯз тӯи моалнӯбе рафтан дакор ҳашпа мехезим моям ҷо кардам дакор гуфта вай кунам якта хон гуфт якта хондаму бас мекунам гитарист ҳамту навохта унтикад ман ба ҳагам як кифти чападу нигоҳ кун гуфт ҳамту нигоҳ кунам як одам истода стоба кардам мана ҳамту киф мана меқада барзанги здарови ҳамту тарафам ба сахт тарафам нигоҳ карде бо якта сурукта секин бо якта хондам хонам ту кар нигоҳ кунам мана ҳамту ки истодааст худи ҳозир назарам ҳозир бас кунам неожиданка якта мешинонад меа пушкита хавотир вай ҳофизови зӯраш меса музикантҳо кораси вай дару мегирезад мебирад мананда синтезатор якҷо мегирад сона гифтама як ашоли тез ҳамҷан набинам ким чи хондам мадад ҳамаш нормали нигоҳ кунам бу мананд ки истодааст ахираш гуфтам ки акоҷон гуфтам гуфт як гап гуфтам ягон суруди дӯстдоштона гӯед мо хони муайян ғундорем ако монда шудем ба худо ман живой асоати 7 сар мешуд то сои 1 шаб 2 шаб охир гӯм тизея мехонӣ ту ягон ашӯлатона хонам гуфтам мо буравем гуфтам акоҷон гӯм майла шу ман ба гӯш кун ман ба ашӯла дакор не тез тез адо кун ман ин дову дасткама ғундорам ман электрик хай бачаҳо биёедтон як бори дига барои Анвар ако Қосимов барои Олимҷон Маҳмудов барои Олимҷон Воҳидов қарсак мезанем ва як суруд пеш аз рафтанатон як суруд мехонид барои таби волидаи тамошобинони мо зиду дида хун буд равон нағз дилам Марьямҷон чера зади оташе ба дил ман беқарора Марьямҷон زیدو دیدم خون و روان ناس دلم مریم
چه به دل من بقرارم مریم جان چرا تو ترکم کردی مریم جان رفتی و زارم کردی مریم جان چرا تو ترکم کردی مریم جان رفتی و زارم کردی مریم جان از وفا بشکستی مریم جان با دیگر را بنشستی مریم جان از وفا بشکستی مریم جان با دیگر را بنشستی مریم جان عاشق دلم مریم جان عزیز دلم مریم جان یاری خوش دلم مریم جان دوستان عزیز ارجمند مهمانان اولین برنامه امروزه ما بودند انور قاسموف، عالم جان محمودوف و عالم جان واحدوف. برنامه ما را تماشا کنید. ما در شبکه آزیا هستیم. برنامه ما بعد چند لحظه ادامه می‌یابد.